Ćao svima. Evo danas i možda moja najomiljenija tema, a to je crnogorski reditelj Živko Nikolić. Verovatno svi već znate kao veliki ljubitelj filma ko je Živko Nikolić i šta je radio, ali mislim da pričati o kinematografiji u Crnoj Gori i ne pomenuti Živka Nikolića jednostavno ne ide i da je to nešto što je i naša obaveza prema tom, da kažem, legendarnom i grandioznom reditelju crnogorske, a i svetske, naravno, kinematografije. Filmski reditelj Živko Nikolić je bio dosta vezan za Crnu Goru, njene ljude, običaje i tradicije. Sam je govorio da van Crne Gore i onoga što ona u sebi nosi ne bi nikad mogao stvaralački da se orijentiše i ne bi mogao da stvori takva dela kakva je stvorio. Znači, Crna Gora mu je bila potrebna da bi jednostavno mogu da izvuče ono što je najmanje iz svog opusa. Rođen je 29. novembra 1941. u Ozrenjićima kod Nikšića. Pohađao je, da kažem, umetničku školu u Herceg Novom, a nakon toga je završio fakultet, to jest Akademiju za pozorište, film i produkciju u Beogradu. Ono što se recimo malo zna da je on upisao glumu, a celog života se bavio režijom. Nije naime bio glumac. Prve dokumentarne filmove, on je prvenstveno bio, da kažem, na početku svoje karijere snimao je dosta dokumentarnih i kratkometražnih filmova, te kasnije dolazi u njegovom opusu igrani filmovi. Prve dokumentarne filmove snimio je 1968. godine. Bili su to Blaženi mirotvorci, Sebi za života, i nakon toga kreće, da kažem, njegov uspon i filmovi po kojima je on bio poznat i van granica Jugoslavije. To je film Ždrijelo koji je snimljen 1972. godine i za taj film je dobio srebrnu medalju Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkog filma. Nakon tih filmova, da kažem, slede opet dugometražni i kratkometražni filmovi Polaznik, Bauk, Marko Perov, za kojeg inače dobije i Srebrnog zmaja 1975. godine. Film Graditelj koji je radio 1981. godine govori o hidroelektrani i o, da kažem, koja se nalazi u kršu i o gluposti ljudi koji prihvataju, da kažem, a priori sve situacije koje im se dešavaju. Inače, zašto je ovaj film važan? Zato što za taj film dobija veliku zlatnu medalju u Beogradu, a naravno dobija i Zlatnog zmaja u Kraku i nagradu Fipresti, koja je bila jedna od najeminentnijih filmskih nagrada. Svoj prvi igrani film Živko Nikolić snima 1977. godine, to je bio film Veštija. Nakon toga idu filmovi Jovana Lukinu i naravno legendarni film Smrt gospodina Goluže 1980. godine, koji je prosto jedan od najzanimljivijih, u isto vreme i veoma specifičan film koji slika sudbinu jednog gospodina koji dolazi u malo primorsko mesto da se odmori, a jednostavno stanovnici tog mesta izmišljaju priču da je on tu došao da izvrši samoubistvo i onda je čitav splet čudnih okolnosti koji na kraju naravno kulminira. Naravno, nakon toga slede filmovi Lepota poroka, U ime naroda i Iskušavanje đavola. Lepota poroka, naravno, isto legendarni film, dosta puta emitovan na televiziji, film koji svaki put možete gledati iznova ili je tako snimljen da je to nešto fantastično za prave ljubitelje filma, u smislu režije, glume, lokalnih običaja koji su oslikani, onda komike i tako dalje.
ono što je naravno poznato da je Živko Nikolić bio i veoma cenjen i uspešan televizijski reditelj. Njegove serije se i dan danas prepričavaju i njegove serije su naravno ostale kroz generacije prisutne i gledaju se danas i preko YouTube-a i preko kaseta i tako dalje. I recimo zanimljivo je da za njega nije bilo malih projekata, on se svaki projekat je prihvatao kao veliki i svakom projektu se 100% posvetio. U njegovom stvaralaštvu najlegendarnije televizijske serije su naravno Đekna još nije umrla, kad će ne znamo, naravno i Neprijatelji, nakon toga idu oriđinali. Živko Nikolić je, što i priliči, da kažem, crnogorskom temperamentu, bio veoma hrabar i dostojanstven čovek. I zahvaljujući toj svojoj osobini dosta puta je imao, da kažem, problema sa režimom u to vreme Jugoslavije, to je komunističke partije, jer je dosta puta bio na meti progona i ispitivanja njegove lojalnosti, pošto je uglavnom u svojim delima tumačen da ismeva tadašnji režim, narod i tako dalje. Međutim, naravno, kao dostojanstven i hrabar čovek nikada u tome nije niti dao na sebe, niti jednostavno je pokazao bilo kakvu slabost. Živko Nikolić je naravno u mnogim intervjuima i gostovanjima rekao da je na njega najviše uticao čuveni crnogorski slikar Lubarda i Rembrandt. I da su njegova filmska i televizijska dela kombinacija tih uticaja. On je još za života naravno postao klasik i njegov doprinos crnogorskoj kulturi i svetskoj kulturi je izuzetan i sigurno spada u najpoznatije i najbitnije reditelje u proteklom veku, u stvari. Za filmske junake je tražio obične male ljude i govorio je da su te tamne slike malih ljudi bliže istini o samom čoveku, što je bilo na neki način istina, jer je na najbolji način mogao da oslika i dočara, recimo, male ljude, male sudbine, smešne situacije, a da to opet bude proždeno komikom, a da na neki način u stvari i pokaže sve ono što je loše i sve ono što je dobro, naravno, u narodu. Dobitnik je negde oko 30 nagrada na našim i međunarodnim festivalima i na festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma dobio je povelju za životno delo. Mislim da u njegovom opusu ima negde oko 30-ak filmova, naravno nećemo ih sada nabrajati, to možete pogledati naravno na internetu, ali verujte da su svi podjednako važni i da su svi podjednako dobri na svoj način i veoma specifični, jer oslikavaju upravo to, male ljude, male sudbine, a opet pokazuju kako svet funkcioniše. Bio je oženjen sa glumicom Vesnom Pećanac i ono što je, recimo, na neki način nepravda prema Živku Nikoliću je da takav jedan reditelj, njegova porodica i njegovi naslednici nisu dobili više ni uvaženosti, ni, da kažem, materijalnog nekog statusa još za života, jer je ostavio duboki trag u našoj kinematografiji. Eto, nadam se da je bilo zanimljivo, pa se vidimo sledeći put. Pozdrav!